Madyambu ya namuntlha eka angula ya vutivi hi langutisa hi laha makhamba ya endlaka bindzu hi gezi leri va yivelaka Eskom. Impela yini kuma ku hawa gezi va ri tirhisa izinyoka se na yena kwa na yena tanani mi ta hi hoxela se loko ri sungula ku tala se va hi hoxela se hi sungula ku hakela mali. Loko va bridge ya gezi swi affecta hina hi hakelaka. Ti-losses ta hina ti kwalaya ka va 50%. Gezi ra 500 u kuma ku a ri fiki na n'hweti nga si hela rona se ri herile. Melangutise angula ya vutivi vito ndzi Nsukurulani Baloyi. Vukhamba bya ku yiviwa ka gezi byi teke nxangu yin'wana. Sweswi makhamba ya yiva gezi ra Eskom va xavisela vaaki. Va xavisa gezi leri nxavo wa le hansi va tlhela va hakerisa vaaki mali ya ku va nghenisela gezi leri nga riki enawini. Muteki wa mahungu wa angula ya vutivi Tiakeni Mkhalani u lavisisa vukhamba bya gezi etindhawini ta Joni. Doroba ra Joni hi rona xivindzi xa ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Kambe ku huma swintsongo edorobeni u hlanganisiwa hi swidakani leswi tumbulukaka siku na siku. Swidakani leswi swi tikomba kahle leswaku swi le Joni. Hi endzele xidakani xa Chicken Farm eKliptown eSoweto. Na xona xi na gezi. Kambe vatshami va xona va swi tivi leswaku gezi i mali muni. Gezi ra vona ri nghenisiwile hi nkanu wa marahani. Ri nghenisiwile hi ndlela ya vusopfa leyi vekaka vutomi bya vaaki ehansi ka nxungeto. Leyi hi yin'wana ya swidakani leswi nga kona laha Soweto leswi tirhisaka gezi ra vuxisi leswi nga tinghenisela gezi hi ndlela yo ka yi nga lulamanga. Mukhukhu un'wana na un'wana lowu nga kona laha eka ndhawu leyi ku na gezi. Gezi leriwani ri chubeliwile hi ndlela ya ntokoto kambe ri na khombo eka vutomi bya vaaki. Xivutiso i ku hikokwalaho ka yini vaaki va swidakani va tshikiwa va tlula nawu va tikokela gezi ke? Hi tikokele gezi mhaka ku government a yi lavi ku yi pfuna hi nchumu. A va hi pfuni ha vota a va hi byela ku tanani mi ta vota loko hi ya ku voteni still a va hi lunghiseli gezi ende gezi yi kokile ende ri bench gezi leri nga hoxa laha mukhukhwini hi ku ra hisa. Loko u pulaga ti-TV nkarhi wun'wana ndzilo loko u ta wu tele swinene u fika u hisa swintshwa swilo swa ku hinkwaswo. Gezi leri wa ku ze hi va hi ri hoxini mamani hi ri hoxisa hi mhaka ya ku vana va hina va ya exikolweni. N'wana i ya xikolweni va n'wi nyika homework u fanele a u fika late la a hi swi teke i ndla matric u fika laha ndlwini nkarhi mu fika hi mama past 5 u fanele a fika a dya a wisa a hlaya tibuku. Se hi ze hi hoxa gezi leri hi mhaka ku ni lava n'wana vana va mehe va kota ku hlaya va kota ku hlamba hi kota ku sweka hi ndla swilo hinkwaswo hi gezi. Ndzi ni ri hoxa hi mhaka swoho xiyimo ende gezi na ri lava a va hi hoxeli gezi a ni na davu lapha ni fanele ni ri hoxa ende ra hi onhela ku hi onhela gezi ra hi onhela swinene. Nampundzu hi fanele hi pfuka n'wana i ya xikolweni a ku na parafini a ku na yini ni fanele ni tirhisa ro gezi ri ra izinyokanyoka. A hi kombela va ta hi lunghisela va hi hoxela gezi va hi lunghisela swilo hinkwaswo ku hi ta kota ku tshama kahle. A hi tshamangi kahle a Chicken Farm. Eka minkarhi yin'wana loko gezi ra vona ri tsemiwa va tereka kutani va tlhela va tinghenisela gezi hi vuntshwa nakambe. Va ta va ka Eskom va ta mi tsemela gezi lawani or swi endlisa ku yini? Va tshama va ta hi tsemela va ta hi tsemela gezi hi tlhe hi hoxa loko va fambile hikuva ni hi lava ku tirhisa gezi hi lava ku sweka hi lava ku tseleka mati vana va lava ku hlaya va hoxa gezi va ri susa hi hoxa va susa. So loko va ta suka swi mi tekela masiku mangani ku va mi tlhela mi ri vuyisela hi vutshamo laha gezi a ri hlweli. Va suka loko va suka va fana va tlhela va nghena na tintambu va sungula ku hoxetela tintambu ende loko va susa na tintambu tetiya tidarata tetiya va ti lahla se hi tlhela ku laviwa tin'wana hi tlhe hi hoxa hi sungula ku ri tirhisa. So ku va ku ri mani loyi a va ka kha hakela loko se ri susiwini va vuyisela va ta ri vekela? Loyi a va ku hakela hi vini va mikhukhu va majariti
un'wana na un'wanyana loyi va nga n'wi hoxela gezi fanele a meka sure u humesa mali ende hi humesa mali yo hambana van'wanyana va humesa ma 120 van'wanyana va ma 200 ya hambanahambana mali ya ku swi ya hi ku i koke ka mali. Etindhawini to tala swi tikomba kahle leswaku ku hava vukheta eka matirhiselo ya gezi leswi hambanaka na leswi vaaki va lemukisiwaka swona ku hlayisa gezi. Mhaka yin'wana leyi vilerisaka vaaki a hi ku lahleka ka gezi ntsena eswidakanini i mavoni laya layithaka dyambu xi le hosi. Tindhawu to tala eJoni mavoni ya kona a ya timiwi. Ti-street lights ta laha ti tshama tilayitini a hi swi tivi ku tona ti hakeriwa hi mani. So loko ku ve swi nga pfuna swin'wana ka ku va hina hi chipiseriwa tiyuniti ta gezi a va ti timi loko ku ri ku wa swi necessary ku ti va ti layitiwe. Ti-street light leti ni vulavulaka hi tona ti va ti layite hi nkarhi muni? Nkarhi hinkwawo loko ku ve gezi a ri kona hi vona hi tona ku gezi sweswi ri fambini. Loko gezi ra mina ri timeka ni pfula rivanti ntsena ni cheka ku ri a handle ti-street lights ti on na loko ti ri on na swi kota ku swi vona ku ri gezi sweswi ri kona ku nga ri kona. Vukhamba bya gezi a byi siyangi ndhawu nakona vukhamba lebyi byi endleriwa erivaleni. Le ndhawini ya Freedom Park swi tikomba kahle leswaku matirhiselo ya gezi a ya tshamisekangi. Swibokisani swa gezi swi tikomba swi ngheneriwile. Lexi xi endlaka ku gezi ri hi tikela hina laha i mhaka ya ku vanhu va bridgini loko va bridge gezi swi affecta hina hi hakelaka hi ku loko hina hi khi hi hakela vo va nga hakeli loko ku tshika ku buluka ti-transformer laha swi affecta hina ngopfu vona leyi va va layitini hina laha hi khi hi hlupheka. Vanhu va lava vo teka gezi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle va fane va tshama hansi va hleketa ku leswi va swi endlaku a swi vavisi vona ntsena mara swi vavisa hinkwavo na hi tiko hinkwenu loko hi ri tiko hi ku hi hanya hi gezi ka minkarhi ya sweswiwani ma swi twisisa. Gezi ra famba hi mhaka ya ku na vanhu lava va nga xaviki gezi vona va ri na gezi minkarhi wun'wana mi kuma ku ra hi onhekele hina hi kha hi xava gezi hala vona va xava gezi leyi va tshamaka kona ivi loko ri fambini ri onhakini hala swi teka nkarhi ku va ta ri lunghisa ku ve ku na vanhu lava va kha va ri tirhisa va nga hakeli ende tiyunitsi na tona ta durha ingaku to ya ti hungutiwa masiku hinkwawo. Ni malokixi yan'wana a ya hakeli kahle gezi. Doroba ra Soweto hi rin'wana leri kolotaka mabiliyoni ya tirhandi ya gezi eka Eskom. Kambe vaaki lava xavaka gezi hi ndlela ya ntiyiso va le hansi ka ntshikelelo. Eka ntlhanu wa malembe laya nga hundza minxavo ya gezi yi tlakukile hi tiphesente ta le henhla. Nyan'waka yi tlakukile hi 12.7%. Minxavo leyo chichivula yi siye vaaki kumbe vaxavi va gezi ehansi ka ntshikelelo. Gezi ra hi karhata gezi loko hi xava masiku ndzhaku gezi loko hi xava a hi xava hi kuma tiyuniti leti a hi nyikiwa toho namuntlha tiyuniti va hi tekele toho ende tiyuniti a ti hi pfuna ende namuntlha loko va ti teka a va hi hlamuselanga hi vona se ti nga ha ri kona loko ya xava gezi so namuntlha hi le ku hluphekeni ngopfu swinene hi gezi hi ku hi za hi sweka hi tihunyi hi tshivela hala handle ni mi swi twisisa kahle vana va hina a va nga swi koti ku sweka hi tihunyi kambe se va swi kota sweswi va dyondzisile se va kota ku sweka hi tihunyi so gezi ra hi hlupha gezi ra 500 u kuma ku a ri fiki na n'hweti nga si hela rona se ri herile. Kambe swindudzi hi swona swi tshovelaka laha swi nga rimangiki kona hi langutisa sweswo endzhaku ka mavhengele. Marengu yo sivela ya Eskom ya tikomba ya twisiwa hi tinxangu ta makhamba. Makhamba se ya vone ndlela yo endla bindzu. Vanghenisi va gezi lera vuxisi va koxa tihakelo kusuka eka vaaki. Loko va fika va fana lava va fike va hi hoxela gezi
va ti hoxela voho ka voho ri tirha se va ta na le ka hina va hi byela va ku hi kombela ku mi hoxela gezi leri ra tirha ka hina loko mi nga tshembi mo ta vona hi mpela hi yini hi kuma ku hawa gezi va ri tirhisa ende i zinyoka se na hina ku na hina tanani mi ta hi hoxela se hi loko ri sungula ku tala se va hi hoxela se hi sungula ku va hakela mali n'hweti na n'hweti hi va nyika mali hikuva a ni va hi hoxele gezi mara loko vo ta va ka Eskom va ta susa gezi leri va ku va hi hoxela gezi ra straight hi nge hi ta xava gezi a va ti va ta hi hoxela gezi a ku na ku hi nga xavi gezi hi ku hi la ta ri tirhisa ende ri na nkoka gezi leri a ri right gezi leri wo ti hlupha na kona loko hi hoxini ku a ku na lexi hi nga ta xi endla hi hakela vanhu lava va nga hi hoxela ku na vafana vo tala va papa vo tala lava va hi kokelaku gezi va hi hoxela la tintambu leti ku na un'wana na ta yehe un'wana na ta yehe na loko ri famba mi kuma ku nkarhi un'wana loko ri tsema laha ra tsema mi kuma ku a ri kona laha ka mehe ri kona le a ri kona le ri koho ku hoxa vanhu vo tala vo hambanahambana hi tintambu to hambanahambana ende loko wo yi khumba ntambu liya swi endla ku dlaya ya chuka a hi vona ntsena va nga le ku yiveleni ka Eskom makhamba ya xavisana gezi ra vuxisi ra ntsengo wa le hansi kambe gezi ra kona ri tele ngopfu. Xiphiqo xin'wana lexi Eskom va nga langutana na xona i ku va vaaki va sungule ntungu wa ku tinghenisela ti-transformer hi voxe. A Diepsloot ntsene ku kumeke kwalomu ka 69 wa ti-transformer leti vaaki va ka tinghenisela hi ndlela ya vuxisi. Xivutiso i ku xana xiphiqo lexi xi kule ku fika kwini ke? Timhaka ta nawu la tikweni ta karhata maphorisa a ya ha swi koti ku hi pfuna hi ndlela leyi faneleke ku va hi lwisana na vugevenga lebyi nga tala. Vaakatiko na vanhu van'wana va fika va tsemelela tipala ta hina va wisela ti-transformer ehansi va teka va ya endla ti-illegal connections lava tshamaka kona. Xivangelo ku ndhawu leti va tshamaka tona tin'wana a hi tindhawu leti nga le nawini ku fana na le mikhukhwini. Se loko va lava gezi ku na ndlela ya kona ya ku apply loko swi tsandza sweswo va ti tekela nawu emavokweni ya vona. Swin'wana ku yiviwa ka ti-transformer ta hina and a wu kona nawu lowu nge munhu a nge fiki laha ku xavisiwaka ti-transformer a xava. Se va ti endlela va ti akela ene sweswo swi tlakusa nxavo wa gezi swi endla ntirho wa hina wu tika. A hi lava nga swela ntsena lava yivaka gezi ni van'wamabindzu ni lava nga ganya na vona va kona eka vukhamba lebyi. Vativi va ri switandzhaku swa vukhamba lebyi bya gezi swi ta tshikelela tiko hinkwaro. Problem ya gezi problem ya hina hinkwenu kusuka Eskom ku nghena ka timasipala na hina vatirhisi va rona na ma-business. So loko mi nyike example ya illegal connection swi vula ku na gezi ro tala leri tirhisiwaka mara loko Eskom kumbe masipala a languta a va na mali ya rona i ku fana loko mi ri na bindu mi xavisa 10 wa malofu maxinkwa mara mi kuma mali ya 5 wa malofu maxinkwa mi fanele mi endla profit mi tlhela mi xava xinkwa xin'wana mi kota ku xavisela vanhu a swa ha balansi swilo ma swi vona swi fana na sweswo loko ku ri ku tirhisiwe gezi ro tala mara ku hakeriwe for gezi ritsongo swi vula ku Eskom yi fanele yi endla yini yi durhisa gezi lavatsongo va hakelaku va ta hakela mali yo tala ene lava va nga ku ri kumeni illegally swi vula ku a va na mhaka na matirhiselo ya rona vo ri tirhisa njhe ku a va twelangi ku vava a va ri hakelelangi leswi veke energy efficiency behavior a va na mhaka na swona vona vo talayitela gezi vutomi byi ya mahlweni mara ngopfungopfu swi tlhela swi vuya henhla ka hina hinkwenu swi ta hi affecta hinkwenu hi ku loko se gezi ri xotela hina hinkwenu. Ku lahleka ka gezi hi xiyimo lexi hi xi vonaka ka nkarhi wa sweswi xi vula leswaku Eskom yi ta kumeka yi nga koti ku recover mali ya yona. Ha swi tiva leswaku ka nkarhi wa sweswi timasipala ti kolota Eskom kolomu ka vo 80 billion rands leswi vulaka leswaku Eskom yona hala tlhelo yi kumeka yi ri na ti-loans leti yi nga ti endla to endla vo 400 billion lero loko mi langutisa leswaku va kolotiwa hala tlhelo naswona va fanele va kumeka va karhi va hakela swikweleti swa vona swi vula leswaku ti-operating costs ta vona ti kumeka ti ri henhla ngopfu ti-cost to va karhi va hakela xikweleti xexo kumbe ti-interest teto ti kumeka ti ri henhla swinene ngopfu leswi endlaka leswaku Eskom yi ta kumeka yi tsandzeka ku va yi ri karhi yi generator gezi kumbe ku phakela gezi leswi nga ta vula leswaku swi ta tshikelela ikhonomi swi tshikelela mabindzu swi tshikelela na vaakatiko hikuva va nga ta ka va nga kumi gezi hi xiyimo lexi nga fanela. Va Eskom va ri vele ku tikeriweni hi ku lwisana na ku pfuta ka gezi leri nga hakeriwiki.
loko gezi leri a ri kumile a ni nge veki hi ti-figures ta mali mara gezi leri hi va hi tikuma 30% ya gezi leri nga xava hi nga vi na munhu loyi a nga ta hi hakela rona hikuva ri hi lahlekela eku yiveni swi tlhela swi va na ku loko se hi bile ti-customer ta hina ku na lava va nga hakeliki valavo ha kota ku tirha hi vona hikuva ha famba hi ya va timela va vuya va ta hakela hi swilunghisa xa vunharhu va masipala lava va nga hakeliki gezi se swi tikomba ku eminkarhini yo tala ti-losses ta hina ti kwalaya ka va 50% ta gezi leri nga xava hi nga koti ku kuma mali ya kona back. Loko hi vuya emavhengeleni xana vaaki va nga endla yini ku papalata minxavelo yo durha ya gezi? Hi tlhela hi mamukela nakambe eka Ngula Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka hi laha makhamba ya endlaka bindzu hi gezi leri va yivelaka Eskom. U ta tsundzuka ku ri eka masiku lama nga hundza malembe lama nga hundza gezi a ri nga durhi hi ndlela leri durhaka hi yona kambe milawu ya tiko na mafambiselo ya swilo swi endle leswaku gezi ri nxavo wa gezi wu tlakuka xo sungula hikwalaho ka ku tisiwa ka ti-IPPs xa vumbirhi ku laveka ka ku kala ka malahla swi endlaka leswaku gezi ri gonya ri nga xaveki hi ndlela leyi tolovelekeke mara eka minkarhi hinkwayo loko ku ta vekiwa nxavo wa gezi ku na NERSA leyi hi vulavurisanaka na yona ha huma hi ya ka vaakatiko ku ya vulavuriwa hi mhaka leyi fambelanaka na nxavo wa gezi ivi ke swi va swi approviwa hi NERSA ku ri gezi hi nga ri xavisa hi mali muni swi fanele ku va rila hi nxavo wa gezi hikuva hi nkarhi lowu NERSA yi fambaka eka vaakatiko ku vulavuriwa hi mhaka ya nxavo ya gezi vunyingi bya vanhu a va swi tekeli enhlokweni siku loko se yi price ya kona se yi humile hi laha hi swi twaka kona enkwameni loko hi fanele hi hakela hi xava gezi i ntiyiso a swi cinci eka nkarhi wa sweswi nxavo wa gezi wu tlakukile. Nxavo wa gezi hi nga vula leswaku wu le henhla swinene ngopfu loko hi tlhelela ndzhaku ka lembe ra 2001 a hi kumeka gezi ra la Afrika-Dzonga hi vitaniwa leswaku hi na gezi lero chipa swinene ku tlula ti-utilities kumbe minhlangano yo generata gezi ka misava hinkwayo se laha hi nga fika kona hikuva kumbexani ku nga landzeleriwangi tipulani to aka ti-power stations tintshwa kumbe ku ti antswisa kumbe ku tisa makungu man'wani yo tisa gezi kumbe mphakelo wa energy hi ndlela yin'wani wu endle leswaku gezi ri kumeka ri ri karhi durha swinene lero ku durha ka gezi sweswi ku kumeka ku ri henhla swinene ngopfu ku tlula inflation kolomiya ka ku gezi ri tlakuke hi ku tlula 450% ri tlule inflation hi mpimo yo tala swinene ngopfu swinene lero ku durha ka gezi a swi fanelanga swi kumeka swi ri ka xiyimo lexi swi nge le ka xona. Ku endla gezi swi teka mali a hi mahala ku endla gezi se yi kona mali yintsongo leyi fanele ku yingeteriwa lembe na lembe mara a hi mali yo tala ene mali leyi yingeteriwa ku ya hi nawu lowu pfumeleriwaka hi NERSA se swo boha ri gonya hi ku a ni vhele mali ya laveka ku endla gezi na leswi va nge hi maintenance na malahla lama tirhisiwaka ku endla gezi na wona ma ya ma kha ma durha se swi vula ku na gezi loko se ri kha ri endliwa ri fanele ri kha ri durha xin'wana na xin'wana kahle hi price xi ya henhla so na gezi ri ya henhla mara a ri fanele ri durha leriya ro kuza ku va na vanhu lava nga kotiki ku ri hakela la South Africa. Xana i yini lexi nga pfunaka ku ololoxa xiphiqo lexi ke? Ku yiva ka gezi tanihileswi swi vuleke swi le ka xiyimo xa le henhla ngopfu ku yiva ka gezi laha mi kumaka leswaku vanhu se hi vona va chajaku vaakatiko kumbe ku va connectela gezi i problem yikulu swinene ngopfu sweswo swi vula leswaku masipala a yi fanele yi sungula hi ku va yi endla leswi hi nga swi vitanaka ku i ku formalize ti-informal settlements loko va ti endla ti-informal settlements teto va ti endla leswaku va ti recognize va kumeka va ri karhi ti ri tibukwini ta vona a va ta kota ku va ri karhi va hoxa timitara leti humaka ka vona tanihi masipala leti a ti ta endla leswaku timitara teto hambi ti ri ti-prepaid meters va kumeka va ri karhi va kota ku va xava
gezi mali yi kumeka yi ri karhi yi nghena enkwameni wa masipala. Lero ku formalize ti-informal settlements a hi ntirho ngopfu wa Eskom wona i ntirho wa vona ku hoxa gezi, kambe timasipala hi to ti fanele ku sungula ti endla leswaku ti-informal settlements ta formaliziwa, swa tiveka leswaku ku tshama vanhu vangani, va endla leswaku va na ti-stand number, va swi tiva leswaku ku na mitara leyi nga ta hoxiwa i mitara ya number mani kumbe serial number ya yona. Lero loko yi nga xavi a swi ta tiveka leswaku a yi le ku xaveni gezi leyi va nga ta kumeka va ri karhi va teka switepe swo kumbe magoza yo endla leswaku va ya kamba ku xana gezi leri le ku yiviweni kumbe ku lo humelela yini kumbe mitara yo ka yi nga ri ku tirheni. Energy efficiency i xilo leswi un'wana na un'wana a kaya a nga kota ku contributa ka swona, a nga kota ku swi endla. Swintsongo swi nga endleka hi twa nga ku va ntimela yi tirhaka mara yin'we a swi endli nchumu, swi endla nchumu, swi endla ku hambana in the long run. Loko u time namuntlha ivi u tolovela ku tima na vana laya ndlwini va tolovela ku tima, hinkwenu hi kota ku hanya hi ndlela yo karhi. Swi vula ku hi treata gezi ku fana na loko mali yi nga talangi ekaya. Se vanhu vo tala va swi tivi ku gezi ra kala gezi, ene ku va gezi ri kala un'wana na un'wana i fanele a endla swin'wana ku make sure ku ra hi ringana hinkwenu. Swi vula ku mina ni fanele ni tirhisa gezi hi ku siyerisana na van'wana. Muakatiko un'wana na un'wana wa la South Africa u na mfanelo ya ku va na gezi, kambe ku fana ndlela leyi fanele va yi tirhisa ya ku va na gezi. Loko u ti tshamele xikarhi ka tiyindlu leti nga na gezi, wa swi kota wena u ya ti aplayela Eskom ku ku fakela gezi. Loko ku ri ndhawu leyikulu kumbe ya ti-RDP ku ya mikhukhu, mi ya ka masipala yena a mi endlelaka leswaku mi va na gezi, hi yena aplayaka ka Eskom. Se loko hi nga endli sweswo, ku na tindhawu to tala ngopfu, ku na va Video Town, ku na tindhawu va Zandspruit ti na illegal connections. Vaakatiko va ti tekele nawu mavokweni. Loko ya a Zandspruit ku na bridge leri government a nga ri aka ku vanhu va tsemakanya double main road, a ra ha fambeki hikuva ku famba tintambu ta gezi. Swi nghozi sweswo eka vaakatiko, swi ta va dlayela vana, swi va dlayela maxaka. Lembe na lembe ku na minkosi leyi endlakalaka hikwalaho ka vuyivi bya gezi. Ha kombela vaakatiko tshikani. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.